Сәлем, дуслар. Татарстан сандуғашы проекты Теләші районында бүгін біз Баландыш ауылына келдік. Һәм біздің бүгінгі героебіз Рафис абый Гусамов. Рафис абый юл идарәсендә эшли һәм бик матур җырлый һәм моңа өстәп баянда да уйный. Рафис абый, үзегезне таныштырыгыз әле. Мен инде шушы авыл җирлегендә Камишәле авылында туып үстем. Һәм шунда кадәр яшәгән табыны Аллаһка шөкер. Бер килеш җәмәгате белән балаларыбыз җитте инде хәзер. Таваны шул Теләші юл идарәсенә барып эшләп йөрибез дә, объектлар ачып китеп эшләп кайтабыз. Моннары өйдә инде тагын хезмәт. Җырларга сезне кем өйрәтте? Без бала чактан абыйлар уйныйдыр. Үзебезнең авылда гына 35-ке якын гармонист бар безнең. Кечкенә генә авылда. Һәрбер кеше тырышады гармонда уйнарга. Иптәшең уйнарга син дә тырышып карыйсың. Менә шулай кирип кителде инде. Шуннан кирип кителде. Уйнарга җырлыйсың да бит инде. Кичке уеннар бар безнең авылда. Ул вакытта биштерде йөридер инде үзләрне. Анда чыгып, шунда яшь вакытлар кайтыбыз. Телгә һөнәр онытылмый инде. Бүгін біз неде жыр башқарамыз? Сенде емей еткем деген қосырейді. Не үшін жыр башқарамыз? Еш хәтирелерін еш вақытта болған яратып тұрған жырамайды. Çok iyi bir şey gelmiş. Şuna yazıklar bunu. Ярый, рәхим итегез. Иттек. Senin bilen birge karşıladı günlü yollarını. Günler o yazıydı, köngelde yazıydı. Yaşlı şeşke oldu kanada. Yaşlı şeşke oldu kanada. Kaydı kanada, kuşlar jırını tınlap, tuvaylarını muylap, şeşkelerden sayıdık nazlarını, şeşkelerden sayıdık nazlarını. Kuşlar jırını tınlap, tuvaylarını muylap, şeşkelerden sayıdık nazlarını, şeşkelerden sayıdık nazlarını. Yollar jütli bizden bizden kuşlar gider, şu kuşlarga aşkıp dimağa. Kuşlar bilen birge ömür bitkizde, erler şumar gülüm ağlana. Erler şumar gülüm ağlana. Kuşlar bilen birge ömür bitkizde, erler şumar gülüm ağlana. Eller şumar gülüm ağlana.